Reka rero tubahe ikaze ku makuru akomeje kuvugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abo mu bwoko bw'abanyamurenge ntibikomeje kuba byiza kuko bakomeje kwibasirwa cyane. Hangaha turahera ku nkuru yisa nkaho ari inkuru y'incamugongo, aho Colonel Lukunda Michel wari uzwi ku izina rya Makanika bivugwa ko yishwe na drone z'igisirikari cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Ngira ngo mu minsi ishize nibwo hari inkuru zavuga ko abanyamurenge kimwe n'abandi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kwibasirwa cyane, bari kwicwa n'igihugu cy'u Burundi, ari nako muri Kongo abakongomani cyangwa se Wazalendo, FARDC, FDLR ndetse n'indi mitwe ifatanya n'igisirikari cya Kongo bakomeje kwibasira abo muri ubu bwoko bw'abanyamurenge, abenshi biganjemo abatutsi, ari naho haturutse igitekerezo cyo gushinga umutwe wa Twirwaneho. Inkuru rero ivugwa cyane ni ya Colonel Lukunda Michel. Uyu rero biravuga ko hari ku itariki ya 18-19 nibwo byatangiye kuvuga ko yaba yishwe bigizwemo n'ibitero bya drone za FARDC, nubwo ku rundi ruhande leta ya Kongo magingo yangaya itaragira icyo itangaza. Ariko ni na nyuma yuko nubundi iki gihugu cya Kongo uyu musirikari wari umwe mu basirikari bakomeye, yanabaye umusirikari muri FARDC, aza kwitandukanya n'igisirikare cya FARDC nyuma yuko yabonaga bene wabo mu bwoko bw'abatutsi b'abanyamurenge bakomeje kwicwa, avuga ko badashobora gukomeza gutega amajosi ngo bicwe nk'ibimonyomonyo. Ahitamo rero gushinga umutwe wa Twirwaneho. Uyu mutwe rero icyari gihari muri iyi minsi byavugaga ko ari umutwe ushobora kuba witeguye gufatanya na AFC M23, undi mutwe urwanya ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi, ndetse ngira ngo isi yose ikomeje kwamagana ibikorwa by'umutwe wa M23, ari nako bitwerera igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda narwo rwakomeje akenshi kugenda rugaragaza ko nta hamwe ruhuriye n'ibivugwa cyangwa se ko bwaba butera inkunga umutwe wa M23. Ariko nanone ku bijyanye n'ingengabitekerezo, u Rwanda rukavuga ko mu gihe cyose uwashaka guhembera ingengabitekerezo cyane cyane igaruka kuri jenoside yakorewe abatutsi, na cyane ko n'ubundi abari kwicwa muri Kongo n'abatutsi b'abanyamurenge bigizwemo uruhare na FDLR. Uyu ni umutwe wasize ukoze jenoside ku butaka bw'u Rwanda, ndetse ukaba ukomeje n'ibikorwa byo gushaka guhungabanya igihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma, ugafata ikibuga cy'indege cyahariya Igoma, byongeye kugaragarizwa amahanga intwaro zikomeye uyu mutwe wari wagaragaje cyangwa se wari witeguye kugaba ibitero ku Rwanda. Ngira ngo muribuka ko ku mujyi wa Rubavu hagabage ibitero cyangwa se u Rwanda rwarashweho, ariko kuko u Rwanda rufite ubwirinzi, ari nabwo ibihugu bitandukanye ku isi cyangwa se na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye ikomeza kwamagana ivuga ko ngo u Rwanda rufite ubwirinzi, aho amahanga avuga ko ibingibi bitari bikwiye, ariko u Rwanda nabwo rukagaragaza ko mu gihe cyose rubangamiwe na FDLR rutazigera na rimwe ruhwema kudakora ibishoboka byose ngo bukomeze bushyire ubwirinzi ku mipaka yarwo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nkuru rero ya Michel Lukunda, uyu Colonel wari uzwi nka Makanika, byabanje kuvuga ko yarashwe ariko niyapfa, ariko bamwe cyangwa se aba hafi mu muryango we baje kwemeza, cyangwa se n'uyu mutwe wa Twirwaneho waje kugaragaza ko ari inkuru y'akababaro ku banyamurenge. Abanyamurenge aho bari hirya no hino ku isi bavuze ngo tubuze intwari, uyu mugabo yapfuye, ntabwo akiri guhumeka umwuka w'abazima. Urupfu rwe ruraza kwegekwa kuri nde, nuko byakekwaga ko uyu mugabo yashoboraga kwifatanya n'umutwe wa M23 nawo ushaka impinduramatwara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi ikindi kiri kuvugwa nuko abo mu bwoko n'ubundi bw'abanyamurenge bikomejwe kuvuga ko bakomeje kwibasirwa cyangwa se
twavuga ko nanone hari n'abagaragaza ko hashobora kuba harimo n'akagambane kuko nko mu rindi joro ryakeye undi musirikare ukomeye muri FARDC ariko wo mu bwoko bw'abanyamurenge uvuga ko nawe yishwe mu mujyi wa Bukavu ndetse hagakekwa ko yishwe n'aba FARDC bambaye imyenda ya gisivile ngira ngo nyuma yaho umutwe wa M23 ufatiye umujyi wa Bukavu ibintu nabyo bikomeje kuba bigenda neza ariko nanone M23 ikavuga ko hari bamwe mu basirikare ba FARDC bamaze kwisha mu baturage ngira ngo ni naho bahereye batangira ibikorwa by'ibarura nko mu mujyi wa Goma kugira ngo bamenye urwo kurundi ni bande barurimo ndetse hazanatangwe n'ibyangombwa na cyane ko ubwo iki kibazo kizaba kirangiye bivugwa ko abatazaba bafite ibyangombwa bashobora kuzajya bafatwa nk'abanzi. Colonel Rukunda Michel rero makanika yari indwanyi ikomeye yo mu bwoko bw'abanyamurenge nyine nkuko nakomeje ngenda bigaruka mu mutwe wa twirwaneho uyu mugabo yari umwe mu bavuze ko azapfira ukuri yanagaragaje ko inambara umuntu ayitangiza ariko atamenya uko azayisoza ari nako byagenze watangije impinduramatwara zo kurengera abanyamurenge ariko n'ubundi asize urugamba rugikomeye yamaze rero kwicwa n'ibitero bya drone za gisirikari za RDC FARDC yiciwe mu birindiro bya Gakangara muri sekiteri ya Ganja ni igitero bivugwa ko cyaguyemo izindi ndwanyi rero abanyamurenge bafite intimba ku mutima wabo ikomeye gusa na ruhande na rumwe bamwe baremeza ko ari FARDC ariko FARDC nayo kugeza amagingo aya ngaya nk'umuntu wahoze mu gisirikare cyayo kandi unakomeye ntabwo bari bagaragaza ko ari bo bagize uruhare mu kwicwa kwe nubwo bamwe mu baturage bo mu bice bya Minembwe igice kibarizwamo abanyamurenge benshi bo bagaragaje ko ari drone za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagize uruhare mu rupfu rw'uyu mugabo ndetse benshi babanje kuvuga ko yakomeretse. Rero bari kwibaza ngo niki kigiye gukurikiraho nyuma yuko uyu mugabo wahoze mu gisirikare cya FARDC yarazwiho ubuhanga ariko bati nyuma yuko ashinze umutwe wa twirwaneho umutwe waharaniraga uburenganzira bw'abatutsi b'abanyamurenge umwe mu bagabo rero waravuze ati ntabwo twakomeza kurebera cyangwa se ngo dukomeze dutege amajosi bakomeze batwice uko biboneye uko badutwikire badusahura ibyacu hari kwibazwa ngo ninde uza kumusimbura ariko nanone iyo hatangiye icyitwa muvoma nk'iki ngiki ngira ngo burya haba hari benshi ntabwo ari wenyine wari uyoboye hari n'abandi bazakomeza kugenda bagaragaza kandi mu makuru yacu n'ubundi ataha turakomeza kugenda tunababwira ku makuru y'uyu umugabo Colonel Makanika rero amakuru nyuma yo kwemeza ko yishwe nyine na FARDC igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifatanije na Wazalendo ndetse n'abasirikari b'u Burundi cyagabye igitero cya drone gihitana Colonel Michel Rukunda uzwi nka makanika uyobora umutwe wa twirwaneho ni mu gitero cya drone cyagabwe ahitwa Gakangara muri sekiteri ya Nganja muri teritwari ya Fizi ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Abashyigikiye rero Kinshasa bavuga ko abasirikare batandatu barimo Colonel Makanika wanze gukomeza kwihanganira uburyo abaturage badafite kirengera bakomeje kwicwa na Kiseketi bahasize ubuzima. Umwe mu bavuganye rero n'umuryango wa Colonel Makanika yemeje nyine iby'urupfu rwe. Iki gitero cyagabwe mu rwego rwo guca intege twirwaneho kuko hari amakuru yavugaga ko uyu mutwe uri hafi kwihuza n'umutwe wa M23 kugira ngo bakomezanye urugamba rwo kurwanya ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi utoroheye haba mu bwoko bw'abanyamurenge. Colonel Makanika aherutse gutangaza ko nta kibazo kirimo gukorana na M23 cyangwa se undi wari wese wifuza ko akarengane bakorerwa gahagarara kuko bose bafite intego yo kurengera abaturage bicwa bazira uko bavutse. Abenshi bakanabihuza n'aya magambo bivuga ko ashobora no kuba ari cyo yazize
ko ari umuntu washoboraga kuvugisha ukuri, ko ari umuntu washoboye gutinyuka, bitandukanye na ba General Masunzu n'abanyamurenge bitandukanije n'ubwoko akomokamo, agatangira ahubwo gukora igisa nko kurimbura bene wabo. Uyu rero yaravuze ko bitashoboka, yitandukanya n'umutwe wa FARDC maze ahitamo gushinga uyu mutwe rero, aho intego ye kwari ukurwanirira abanyamurenge kandi bakabikora mu buryo bwo kwirwanaho. Twirwaneho rero ni umutwe kandi ni umutwe w'urubyiruko rw'abanyamurenge wishyize hamwe, ukorera mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, ukomeje kugaragaza ko ubu bwoko bukwiye kwirwanaho aho gukomeza kwicwa urusorongo. Ayo rero namwe mu makuru n'intego zabo. Intego kwari uko mu bihe bishize ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi bwakomeje kurangwa n'ironda bwoko, ironda karere, kwica abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, kandi muzi ko abangaba barimo abanyamurenge biturutse ku ngengabitekerezo ya FDLR ifatanije na FARDC nyine na Wazalendo n'abandi bahuje umugambi barimo nka leta y'u Burundi n'ingabo z'u Burundi, zakomeje icengeza amatwara ryo guhiga no kwica umututsi aho ariho hose. Si Colonel rero Makanika gusa wapfuye mu bwoko bw'abanyamurenge. Reka noneho twibaze ngo ese abanyamurenge koko bari kugenda bicwa urusorongo bicwa buhoro. Ese intambara koko izarangira gute? Abantu batekereza ko intambara nk'ingi izarangira gute? Ni nabyo tuza kubabwira ngo muri comment cyangwa se mu bitekerezo muraza kugenda muduha ibitekerezo byanyu. Uru rugamba ni urugamba koko rushingiye ku moko, ni urugamba koko rugamije gusahura Kongo nk'uko benshi babivuga, cyangwa se ni abarwanira uburenganzira bwabo badashaka kuva ku butaka bwabo. Amahanga menshi ntabwo bivuga kimwe. U Rwanda rugenda rwegekwaho ayo amakosa rukomeza guhakana, ariko binyuze no mukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame, ngira ngo niwe wigeze kuvuga ko atazemera uwo ari we wese wahirahira asuzugura umunyarwanda cyangwa se ashaka gukorera amabi n'ingengabitekerezo ya jenoside ku butaka bw'u Rwanda. Uretse rero uyu nguyu uwishwe, byari byanavuzwe ko na General Masunzu yarashweho ndetse biragwa ko yahunze anyuze mu gihugu cy'u Burundi, ariko hari undi mukoloneli nawe waraye wiciwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni mu ijoro ryakeye. Uyu ni Colonel Mukarayi, yishwe n'umwe mu basirikare bakuru mu ngabo za Kongo FARDC, Colonel Mushonda Jacques Mukarayi wo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ibi muze kubihuza na Colonel Makanika, hanyuma igitero bivuga ko ejo wundi yapfuye, bugacya undi musirikare nawe w'umukoloneli, ariko we noneho ntabwo yari muri twirwaneho, ahubwo yari mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Ikiri kuvugwa rero ni akagambane gashobora kuba kari gukorerwa abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Uyu mugabo rero nawe wari uri mu gisirikare ku rwego rwo hejuru, afite amaranka akomeye, yarishwe, amwe mu barinzi be barapfa, biciwe mu mujyi wa Bukavu, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru yageze ku bitangazamakuru bitandukanye baraho ku itariki ya 19 Gashyantare 2025, Colonel Mukarayi n'abarinzi be biciwe mu rugo rwe i Bukavu aho yari arwariye. Bamwishe mu buryo bwiswe nk'ubwa kibandi, kubera ko bikekwa ko abamwishe batari bambaye impuzangano ya gisirikari, ahubwo bigakekwa ko ari zimwe mu ngabo za FARDC yahoze ayoboye cyangwa se yakoranaga nabo babikoze, ariko bakabikora batambaye umwenda wa gisirikari, ahubwo bikora bambaye ari abasivile. Biza kurangira uyu mugabo nawe ubuzima bwe burangiye kuri iyi si. Kwicwa rero kuno mugabo byo bivuze iki? Byavugaga ko urupfu rw'uyu mugabo rushingiye ku kuba nubwo yari muri FARDC, ari umwe mu ngabo zikomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko yanagiraga uruhare mu gutanga amakuru ku mutwe wa M23, bikanavugwa ko amakuru ye yari intasi ya M23 ku buryo byafashaga umutwe wa AFC M23 kugaba ibitero aho ushaka kubigaba, kandi urugamba M23 ikarugera cyangwa se intego zayo ikazigeraho mu buryo bworoshye. Aha rero kivuga ko yaba yagambaniwe na bamwe mu basirikari bakomeye
muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi kandi nanone bigahuzwa n'ibyigeze kuvugwa kuri General Masunzu, bivuga ko nawe nyuma y'uko yari yagiriwe icyizere agahabwa ubuyobozi no kuyobora iyi ntara, harimo n'uriya mujyi wa Bukavu, ububasha yari yahawe na Antoine Felix Tshisekedi, kavuga ko abo mu bwoko bw'abanyamurenge bari kugenda bahigwa buhoro atari abangaba gusa, ahubwo n'abandi bakiri mu gisirikare cya FARDC nabo bashobora kuba bagomba kurya bari menge, kubera ko ideology cyangwa se ingengabitekerezo yo kurimbura mu bwoko bw'abatutsi, na cyane ko batangiye kuvuga ko ari ibyitso, ari naho umutwe wa M23 werutse kwigarurira imijyi irimo wa Bukavu, wa Goma, Kamanyora, ibibuga by'indege yaba icya Goma, ndetse n'uyu mupaka wa Uvira uhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yo ivuga ko n'undi izakomeza ibikorwa byayo, ndetse ngira ngo mu bice Kongo yamaze gufata cyangwa se umutwe wa M23 wamaze gufata, abaturage bakomeje kugaragaza ibyishimo bidasanzwe, bavuga ko bari barahohotewe mu gihe kirekire, bakeneye impinduramatwara. Kongo igomba kugira ubuyobozi bushyashya, si u Rwanda gusa rubisaba cyangwa se M23 gusa ibisaba. Ngira ngo Kongo imaze iminsi itanga ibirego bitandukanye binyuze kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uriya mudamu Tereza, ugenda ugaragaza isura mbi ku Rwanda. Nahoze mbona n'ahantu u Rwanda rugaragaza ko rukomeje kwiyama Kongo, aho uyu nguyu adahwema kugenda agaragaza ko abafatanya bikorwa cyangwa se abantu bakorana n'u Rwanda mu bikorwa by'iterambere ari wo rutiza umurindi mu gukomeza guhungabanya umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko ni ikintu bimwe mu bihugu byumva, ibindi bigakomeza kubera indyarya u Rwanda. Ngira ngo nk'Ububirigi murabizi, nyuma y'uko u Rwanda rwemeye guheba agera kuri miliyoni 90 na zingahe z'amadolari, n'amafaranga yari mu bikorwa by'iterambere u Rwanda rwaye kuzakoresha mu ngengo y'imari mu mwaka 2025-2029, ariko kubera kwanga agasuzuguro u Rwanda ruvuga ko ibi ngibi bidakomeza kubaho. Igihugu rero uko abanyamahanga, abanyaburayi, ibihugu bimwe na rimwe uzasanga politike z'ibi bihugu cyangwa se n'izi ntambara ziri mu burasirazuba bwa Kongo, hari amaboko y'ibihugu bikomeye bifitemo imbaraga. Ngira ngo nk'Ubusuwisi nibwo bwavuze ko igihe cyose Kongo ikomeje kubamo akavuyo cyangwa se gatezwa na Antoine Felix Tshisekedi, bugiye guhagarika inkunga bwageneraga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza ubwo iki gihugu Antoine Felix Tshisekedi azaba avuye ku butegetsi. Ayo rero n'amakuru yagiye anagarukaho, mbabwira ngo cyangwa se mukomeze muduhe ibitekerezo byanyu, mukurikire Ilis TV. Tuzakomeza kugenda, tugiye gutangira urugamba rwo kubagezaho ibyegeranyo ndetse n'andi amakuru mashyashya avugwa ku ntambara zo ku mugabane wa Afurika ndetse n'andi ari hose mu isi, ndetse n'ibindi byegeranyo